babuya abanye ngoba phela amandla aphela endleleni. Abanye zange bawuvula umhlangano kodwa bawuvalile ngenxa yawo njalo amandla amafishane. Kodwa akukhulu nakho konke eManazaretha abahambile bawokwazi ukuyovela. Basho ukuthi siyibonile inkosi yethu inhle imbalabala. Ibona ngizobacela bangcwele ukuthi basiphe inkonzo yanamhlanje kuseni. Amen. Awuzukudonsa-ke into ende kakhulu. Uzawushaya nje ivesi libe linye. Nami lesihlabelelo ngizocela uNkulunkulu angithethelela ngizokusiqeda ngoba ngenzela ukuthi abaningi bethu bakwazi ukusukuma. Bayinqinele nabo bayikhulumele phambi komnikazi wezinto zonke. 177. Lapho yeSabatha Abadele Nkosi yezulu nomhlaba nami ngicela ukuma xolise uNkulunkulu ngeke ngasikhawula isihlabelelo ngenzela ukuthi abangcwele
baphanga ungena umenze engakavali. Ngicela bonke bangcwele nengivumela ukuthi ngidedele laba kade beyovala umhlangano kaJuly besipha amazwi azosiphilisa. Inkosi kusemizwe. Inhle kangaka inkosi muhle kangaka Inkosi yasekufeni bamaNazaretha uNyazi Lwezulu. Lona uguqile inkosana yakwaMkhize ey'ntabeni zakwaSwayimani, kodwa ke ekhaya sebakhethela abaye eHammersmith. Ngizoqala ngokubonga kakhulu inkosi yamaNazaretha uNyazi Lwezulu ngokuba asithwale siye emhlanganweni yakhe siyokumbona uphungelisi, noma sesibuya sihamba ezindleleni wasithwala saze sabuya siphephile. Lokho kuhle kakhulu empilweni zethu uma uNyazi Lwezulu lusivumela ukuba silibone. Cha, nami ngiyafakaza makholwa ukuthi yinhle impela inkosi yethu, yinhle kakhulu. Ayikho into engafaniswa nayo. Ukusondela nje maNazaretha eduze kaNkulunkulu kuyisibusiso esikhulu kithi, kubuye futhi kube yisibusiso esikhulu nabakithi asibe sothulini lomhlaba, abasebenzimeni obukhulu kakhulu esingabazi. Nami ngiyawubongela-ke, ngiyazibongela mina bese ngibongela nomndeni wakithi, uShembe awutakula osizini olunzima esithi siyalibona sikubona emnyango kwehla. Akekho komunye obengasitakula kulolo sizi ngaphandle koNyazi Lwezulu. Uthe ubaba uma evala inkonzo ngeSabatha leli lokugcina ubevula incwadi yabaseRoma 8 uverse 31 no-32, kodwa nje ngizocela ozongifundela ngifundele u-31. Amen. Amen. Amen.
Siyakuthini kulokhu na? Siyakuthini kulokhu na? Uma uThixo emi nathi. Uma uThixo emi nathi. Siyakuvukelwa ubani na? Siyakuvukelwa ubani na? Ngiyabonga mfowethu Inkosi kubusisa. Uma uThixo emi nakithi, ubani ngempela ongaba namandla okuvukela thina? Bese kufaneleke singamaNazaretha noma singamakholwa ukuba siqine kakhulu okholweni lwethu, sisondele kakhulu kuNyazi Lwezulu ngoba lona liphelele. Sithe uma sibuka ngendlela abantu akade bebaningi ngayo, kwagcwaliseka wakwakusho uphungelihle ukuthi umhlaba wonke uyoyimbatha ingubo emhlophe. Uze wasincoma ubaba impela wathi simenze wamkhulu, uthi ukhuluphele bakwethu. Kuhleke uma senza into ezijabulisayo ezijabulisa umnikazi, singaphoqi. Uyasithanda ubaba. Siyacela ukumenywa nakwezinye izindawo lapho ubaba ezohambela khona. Sikhuthazane emakholo ukuthi lapho uNyazi Lwezulu lusimemele khona siye. Sikhuluma nje ubaba usesimemile ukuthi sizeni into abasho. Siyacela ke Inkosi yamakhosi ukuthi ivule leyo ndlela nasezweni elikude kangaka laseKapa. Siye kuNkulunkulu. Siyolithola nje leli phunga lasezulwini. Uma sibuya naleli phunga leli nalelizwe likude kangaka, sifike siluke kahle nathi kubonakale nobuNazaretha lapha eCape Town banda. Ongicabanga ukuthi kuyisifiso sikaNkulunkulu wethu. Bengihambile ke ngedwa ke bengihambile noza kwethu. Ngingadlile nje isikhathi sabo. Inkosi ibusise nikuzwile.
isithuko esikutholayo ngomshumayeli wenkosi kuba sifakaze ngohambo besike saba nalo ngokuthi siyonyathela emagcekeni asezulwini maNazaretha. Kuyinhlanhla enkulu maNazaretha ukuthi uhambe njengekholwa okanye njengomNazaretha uyonyathela endaweni yasebuhleni uyoncela ukungcwele kumnikazi maNazaretha. Ngiyababongela nabo bonke uNkulunkulu abaphelele ithuba lokubahamba. maNazaretha begcwele kakhulu njengoba sifakazile insizwa kaMkhize begcwele kakhulu kangangokuthi uqala kwami ukubona ithempeli leli laliphezulu ngangitshela ukuthi hayi mhlamba lizogcwala belingagcwali-ke vele kodwa ngendlela ebeligcwele ngayo azange ngize ngikholwe. Umnikazi washo wathi lawe sababona usazophinda kathathu. Uze wagcizelela ukuthi abantu abakhayo lapha ngemuva abakhe bangakhi ngey'tina kodwa bakhe ngamadokoda asukayo ngoba kuyacaca ukuthi lela thempeli lisazonweba maNazaretha. maNazaretha ukhulume kakhulu ukuthi noma kuthiwa uMnazaretha uyabuthanda noma uMnazaretha awubuthandi kodwa mhla umphefumulo uhlukana nenyama kwelizayo uyofica uMnazaretha. Inzima kakhulu maNazaretha indaba yokukhuluma mhlawumbe ukhulume nomuntu ongabazi uMnazaretha ngoba kuye ngathi ukhuluma inganekwane. Uthi maNazaretha kunentombazane eyayisimphupile kule ntombazane eyayimphupha iyazi yamphupha kwaze kwakabili. Le ntombazane maNazaretha ayisili ikholwa uNkulunkulu ayihambi ayilona iNazaretha kodwa ikholwa ey'nkolweni zangaphandle maNazaretha. Uthi kuthina abanye benu banenhlanhla kakhulu ngoba uthi umuntu uma ephuma la emhlabeni umphefumulo afike kwelizayo bese bethi oShembe ukuze sikwazi ukuthi sikuthethelele bheka emumva emndenini wakho. maNazaretha mengabe ethi uMnazaretha umhlaba wonke usazombasha ingubo emhlophe maNazaretha kadlali. Uthi le ntombazane ithe ithi yothenga imoto bafike bayiphulela ngo-100,000. Uthi-ke ithe le ntombazane mengabe ifika wayesebacela abafundisi ukuthi cela le ntombazane bayizise ngaphambili. Uthi le ntombazane ithe wayiqhamuka wayibona imoyizela ngoba iyabona ukuthi hhayi wena ngempela maNazaretha sothi ubani lo. Uthi mekhuluma athi le inkonzo akuyona eyami yobaba omkhulu kodwa ngizothini ngoba nozayo uyosho lento engisho. maNazaretha asikholwe siqinise uNkulunkulu asikhumbule njalo ngezikhathi zonke njengoba eseshilo nje seyuhlabile umkhosi ukuba ikhona enye inkonzo eyasendabazo izongena waze wayibekela nedate ukuthi umdedelo uyangena ngomhla ka-22 Nkosi ukuthi senelisiwe. Amen. Thokoza niwe maNazaretha Xolisa ukungasisho ihlabelo samakhulu amabili ishumi nesishiyagalombili 218 ivesi engilihlabelayo ivesi lesine 4 Thokoza
sesekuhleni waNazaretha uNyazi Lwezulu. Amen. Ngixolise mawuphama wami. Ngixolise ukuthi ngecela wabadala. Wathi umfundisi uChiliza ngenye imini lo ayibizwa ngengcwenga wakwaMashu. Uthi umfundisi uChiliza yayiphakame enye insizwa anoma kusestimeleni noma kwakukephi kodwa ithi maNazaretha ngiphakama ngoba ngibona isikhala. Ithi ingcwenga ngamthetha kahlale phansi asengibuze lesikhala besivule ubani. Ngiyaxolisa ke ukuthi ngicela ubaba badala kodwa ngoba nathi sibuya khona ehleni bamaNazaretha. Uthi umshumayeli owabe INkonzo uthi akukhuluma kade beyile ehleni. Nathi sikwazile ke ngoNkulunkulu umusa wakho ukuthi siye ehleni wami. Ngixolise nasensizweni ekade sihamba nazo. Ngathi kuyiphulumo kancane sekumele sibuye. Sekungasahambeki kumele ehleni. Ngoba sasihleli sihamba ngesikhathi esithize sesibuya. Sekuyagidwa ke mina noma bahamba inkondo noma kwenzakalani. Ngagidila lokuqala kwesakamthetho. Ngasuka ngayogequlela lako na insizwa kaButhelezi ngale kwisigcawu saseNewcastle ngale nje madadeni. Ngathi ngisuka lapho ngayogida futhi esilungwini ngagida neinsizwa zaseKZN ezivini. Kuthe sekulapho ngabona abafowethu engizala nabo beviva beyogida kulayini wasethempelini. Ngacela nje kulahlekile ngicela insizwa zingithathelele ukuthi ngayibambezela sagcina sesibuya lethi. Ngingathi mangikhuluma indaba zithi kodwa lo wasibambezela kube kusakhona into ezikhona nje ngiyaxolisa insizwa. maNazaretha lo Thixo simkhonzayo njengoba lensizwa ehlala phansi ikhuluma. Ukhulume ngokuthi lapha ebuhleni bamaNazaretha uthi maNazaretha ngathi bethula ireport umuntu wasezulwini. Uthi maNazaretha emva kweCovid lo July yokuqala uthi ayibona isimanga kakhulu. Uthi maNazaretha sithema siyakabheka bezayo uthi bethi bebheka phambili esebheke emuva angaboni ukuthi lento iphela. Kodwa usethi ke ngeke ukuthi nisebancane uthi umhlaba wonke uzophelela la maNazaretha. Usethi uNkulunkulu wethu maNazaretha uyacela ukuthi njengoba lensizwe ehlala phansi kadisha ucela ukuthi laba bakhe eduze neThempeli. Ucela ukuthi la madoda bangawakhi kube madoda angasuki. Uthi sekuyisikhathi sokuthi sakha amadoda azobe izitezi abheke phezulu. Ungikhumbuza indaba engayizi ayishiwe inyanga yezulu yathi lo muzi lo wasekuhleni maNazaretha iyophenduka imini sithi. Kodwa ngazi ke ukuthi masiyiphathe kahle ithi inkosi yamaNazaretha masiyiphathe kahle kulo muzi lo sizobona ingelosi ngamehlo. Isiyakhuluma futhi ithi inkosi yamaNazaretha ithi ikhuluma ngombono wabonwa inkosi ilanga lamalanga. Ithi nguqunguqu ekulaleni kwamaNazaretha inguqungu mhla ophenduka inkosi ilanga lamalanga maNazaretha lesibili emakhosini aseNazaretha. Ithi ekulaleni kwayo yayisibona umbono ingane zequthango lwasemzini wasekuphakameni okudala. Ithi mazequthango zingena le ngane ixathukile ingcolile maNazaretha. Ithi inkosi ilanga ithi yabisizishaya lezi ngane ifuna ukuyikhipha emzini wasekuphakameni. Ithi zaseyikhala zathi baba sitshela ukuthi masiza la eNazaretha siyofika sithole abafowethu siyofika sithole uNkulunkulu siyofika sithole konke sithole ukunakekeleka. Ithi sizintandane thina. Isithi inkosi yamaNazaretha asobaphatha kahle abantu. Nathi ke maNazaretha singabukani ukuthi ubani ukuliphi iclass ubani ukuliphi iclass ngoba kuthiwa khona le verse eseBhayibhelini ithi anobaphatha kahle abanganisayo ngoba abanye beni bamukela ingelosi bengazi. Ithi inkosi yamaNazaretha njengoba isonke umhlaba uyogcina uphelela ngizwe nje ingane iyaxoxa ithi yazi nami sengifisa ukuba iNazaretha ngoba ikhulumile inkosi inyanga yezulu ithi umuntu mayese kumele abe iNazaretha kuyehlangana abangasekho ngale phesha ngale kwethuna noma ngale kwelizayo bahlangane noShembe. Mase kuyakhetha kuthiwa kuyokhetha ingane eyofika ikholo. Ithi la khona sebemkhethile kube sekusuka yena uShembe noma athumele ingelosi zakhe uyodla umuntu enzeni afike uShembe aphonsa isimayo athi uyadla lo muntu adle azize esenothando la Shembe axaye ukuthi kwenzakalani kanti usedla isimayo siyobona ngaye sengena la esethi ayikhetha inkosi yamaNazaretha. Siyacela amaNazaretha singalwi nabantu abangakholwa. Asikakofika isikhathi siyeza isikhathi asiyiphathe kahle phambi kwabantu bathi mebefika babone ukuthi le nkolo into kanjani. Ngiyaxolisa amakhona lengone khona inkosi usenikuzweni.
ngiyayithetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha. Ngiyabonga nami uNkulunkulu ukuba angivumele ngiye emzini wakhe oyingcwele ngifike ngibonele ubabuhle engibonileyo. Amehlo kaphathelani kodwa sizozama ukuba sikhulume esibonileyo. Ngolunye usuku kuyasukuma ngelinye iSabatha kusukume umfundisi enikwa ubaba INkonzo, umfundisi uNgubane. Ukhuluma indaba enkulu uthi bake baxoxelwa inkosi ilanga Shembe wesibili. Uthi bathi behleli ezulwini ukhuluma inkosi ilanga iphethe inkonzo emzini wasephakameni ithi bathi bayabuka ezulwini babona bathi bayabheka bathola ukuthi uJehova akasekho. Uthi ke sase siyafuna ukuthi uyephi kwathola nezingelosi uphume nazo zonke. Base bethi ke kuyaqala ukuthi uJehova aphume kusukume yena siqu sakhe kuze kuphume nezingelosi zonke zimlandele. Uthi ke ngesikhathi babamkhulu efika uthi kwakuphume uJehova ezulwini. Usekhuluma ke ngokuthi lenkolo esikuyo akuyona inkolo efana nezinye izinkolo. Ukhuluma ngokugula kwakhe ngeke ngene khona ngizokhuluma indaba eyodwa ngiyakhuluma ngayo eveza uNkulunkulu ubukhulu bakhe. Uthi unendawo la esebenzela khona noma indawo ayisebenzisa ukuthi aziphilise kuyo eyiplaza alime kuyo ithelo ngicabanga uPhumango mengaphosisi. Uthi ke uyaye ukuthi njalo ngonyaka bese ekhe isivuno asihambise emzini oyingcwele wasebuhleni. Uthi ke uthe umfana wakhe ngolunye usuku esebenza edrive ugandaganda. Uthe ezwa esefonela ukuthi umfana wakhe usegingqike nogandaganda. Mawuphenduka waphendukela kuye esifubeni wahlala nje phezulu kwakhe amasondo abheka phezulu. Angikhulumi ngemoto ngikhuluma ngogandaganda. Uthi ke ngafika mangifika ngamfica umfana wami uyakhala phansi kagandaganda uthi hawu Shembe nyazi Lwezulu ngicela ungiphilise. Uthi ke ngafike ngayibuka lento wayesethi umfana wami baba ngicela ugudluze lo gandaganda. Uthi ngavele ngasanganelwa ikhanda ukuthi kangugandaganda ngawugudluza kanjani mina ngezandla uphezu komuntu. Uthi ngathi Shembe ungavumi umntana wami afe phambi kwami. Uthi ke naye akathuli ubiza igama elikhulu leli eliphilisayo. Baningi oShembe kodwa uma ubize leli gama wathi uNyazi Lwezulu wafaka igama loNyazi Lwezulu lufika ngaleso sikhathi. Uthi ke wazama imizamo ukuthi kugudluza ugandaganda wasuyagudluzwa ke. Umfana wakhe wayelimele kakhulu. Wathathwa ngaleso sibhedlela. Wayebalisa ke ngokuthi umntwana wakhe umbona engathi uyahlehla ekholweni ukukholwa akasakhuthalele. Eceba ke idimoni lokuthi uNkulunkulu ucela ukuba amsize ngoba lo mfana wakhe usenezinto uNkulunkulu amenzele zona ngoba noma uzalwa ngamaNazaretha kuyenzeka ukhule uboke uNazaretha kodwa bungabi kuwe. Uma esamaNazaretha uShembe uNkulunkulu akuphika abantu abangayigqokile ingubo emhlophe. Qala thina sithi thina awu cha ke engathi nathi sesinehamba. Shembe uNkulunkulu abo umuntu. Kodwa esikuzwayo ithi inkosi kwaphuma uJehova ezulwini. Akasho ukuthi wabuyela emuva. Akushiwo namanje ukuthi wabuyela emuva kodwa kwaphuma yena siqu sakhe weza emhlabeni. Manje leli bandla mawufunda esitabelelweni lithi khumbula ke ukuthi namhlanje sesidlula noJehova
ukuthi uzawuhlala endlini kaJehova ukuze usephile kwinsuku zakho ngenxa yesivumelwano osenzile. Kodwa awukhumbuli ukhuluma noJehova wenze isivumelwano usenza phambi kaShembe mawusoma ukuthi ngiyayikhetha inkosi esephakameni, ukuthi ngiyayikhetha inkosi esebuhleni. Kodwa leso sivumelwano ususenze noJehova ngoba leli bandla ngelakhe. Siyibonile-ke inkosi uNyazi Lwezulu belikhazimula ngibe nenhlanhla nje ukuthi ngilibone kaningi. Beluke lithatha imoto phakathi nezinsuku luyihambele nje phakathi komuzi. Bubona ngespeed. La nithi niyaguqa guqumba kwendaba. Kade idlulile. Uzosikhondo leya nje sithela bekuyena ubaba. Nithi niguqumba kwendaba. Ibiningi kakhulu inkosi nasegcawini kuyafika iyathatha imoto nje eyikhumbi idrivela yona hayi ihambe na drive ihambela yona. Sike nenhlanhla ke sayibona ngaphinde futhi ngakubona ukukhulu kaNkuluNkulu la ngibone khona umhlaba ukuthi njobe ethi uShembe umhlaba wonke yamlandela. Angikaze ngibabone abantu abangaka bekhetha inkosi. Empilweni yami bengiqala ukubona abantu abangaka abangayigqoki ingubo emhlophe ngoba uNkulunkulu usesenzele umehluko wathi mawungakakhethi inkosi wabhabhadiswa ungayigqoki le ngubo. Manje sekulula ukubona ukuthi umuntu okhetha inkosi ngoba engene ekholweni lo. Ngoba bike kusukuma umuntu nje ogqoka ingubo emhlophe athi uyikhetha inkosi. Manje sidine singabe sabona noma abantu abayinikela ngokuphelele noma abantu sekumnandi ukusho. Kodwa labo esibabonile abantu abangene ngike ngaze ngaphakamisa amehlo ngithi mhlambe kukhona ibhasi noma amabhasi abehla kona ngoba bebeqhamuka labantu ababashumayeli bebahola bebafaka ethempelini. Kuphenduke wonke umuntu abheke ukuthi labantu ngabe behlaphi. Abantu abangenayo kungathi umfula ungenisa. Uma luthi uNyazi labantu bazophindwa kathathu kunenamba thina esiyiyo manje. Uvela ucabanga ukuthi okusho ukuthi masihamba phakathi kwabantu kufanele abantu bambone uShembe thina singakhulumi ngomlomo. Ngoba siyakhuluma ngomlomo singamaNazaretha. Ukuhamba kwethu kodwa sihambi njengawo nokukhuluma kwethu asikhulumi futhi njengawo. Manje bekufanele wonke umuntu la ehleli khona athi mayecabanga ukuthi kambe uShembe mayefika ngoba yakhuluma inkosi yanga izulu ngolunye usuku emzini wasebuhleni ngangikhona ithi kuzabantu abaningi ithi nenkosi edlulile ikhuluma ngenkosi ilanga ithi ibikhuluma ngalokukhuluma ithi abantu sebeze baphekuka baba ngamaphekula ibishilo kodwa ukuthi bayeza abantu ithi nami nyasho baningi yayisithi kodwa nginovalo ukuthi uma labantu befika bazofika ninjani bazofika ninje. Ngicabanga ukuthi ke mina ikhulumi nami ngoba ngangisemfishanyana ngangithi ikhuluma labantu abadala ngingazi ukuthi ikhuluma nami. Manje abantu bayafika bangifica nami nje njengoba ungibona nje nginenhliziyo enje mangibona omunye umuntu uma enze iphutha ngisizakala ngayo njengoba nami sengigqokile ingubo. Kodwa uNkulunkulu wayekhulumile ukuthi abantu bayeza. Okusho ukuthi asibalindele abantu ngoba kwathi sebashumayizelela thina sabe sashumayela abantu asibahlangabeze kuphela sifuna ukuhlangabeza abantu kuphela thina. Ithe inkosi mayiphuma emzini wasebuhleni yakabheka bezayo ngabona wonke umuntu eyimisele ngazi ukuthi kuhamba uhambo lwaseKhenani. Ngabona ezinye insizwa zifika ngayizolo iphethe imboko iphethe nemphako ngathi mina abantu abazophetha umphako beyala kanti ngikhuluma into encane ngazi ukuthi abantu bazochitha usuku lonke behamba uhambo lwabheka bezayo. Ngoba saphuma ekuseni ngabo 7 emzini wasebuhleni. Kodwa kwaze kwashaya o6 ebusuku abantu besangena emzini wasebuhleni bebuya kwabheka bezayo. Into engakaze ngayibona ukuthi abantu bebuya kwabheka bezayo eduzane bahambe imini yonke. Ngenxa okuningi babantu bekumhlangano bengazi ukuthi bebephume bonke abantu kodwa bengaphumile bonke abantu. Shembe seyishumayelile inkosi ke ithe asakhe ngokuyimisela yayikade ishilo-ke yathi ukwakha kwethu wasithi noma sakha sihlalisane ngoba abantu baningi abezayo. Manje sesiyabona ngempela bayangena iziyakhuluma igama yathi icabanga ukuthi kwakhiwe iy'tezi lapha ebuhleni. Ukwakha kungabi isamadokodo lawo esiwajwayele manje ukuze kugwemeke noma ispace sikwazi ukuseyiveka ngoba abantu abakhona nabezayo bazoyidinga indawo.
inkosi ke ikhulumile kakhulu kodwa engikunothise kakhulu kuyona bekukhona ukwenama ikakhulukazi ngohambo lokabheka bezayo la inkosi ifike yaziveza khona ngoba ithe mayihamba imfemi ifika endaweni usemtshebheni ifike izitolo ngeke uyenze le yanto emgwaqweni kahulumeni noma kuliphi noma bathi unikiwe authority ukuthi sebenzisa umgwaqo isikhathi esingaka ngoba kuya applyela ukuhamba emgwaqweni kahulumeni uyonikezwe isikhathi uzohamba isikhathi esingaka isikhathi esingawusuqedile kodwa ngicabanga ukuthi uShembe akanikezwanga isikhathi wasigcina ngoba kusebenza usuku lonke kodwa into efike yenzeke ithe mayiphuma imoto ihamba phambili i-caravan yokuba bashintshela kuyona yafika iyawublock umgwaqo yawuvala angisho ukuthi kusemthethweni ukublock umgwaqo yavele yafike yawuvala umgwaqo emaphakathi nendlela yayisiphuma inkosi yaseZulwini kwanyakaza wonke umuntu ngibone nabantu bebeyale ngabona sebejika angazi ukuthi umuntu besazi la yakhona ukuthi usahamba indlela yakuphi kodwa bese kusangena amakhanda abantu bonke ngoba buthi umuntu uyabheka kuguqa ngisho abantu abayidayiselayo ngoba uShembe bese efikile bayibonile abantu izithombe zohambo lokabheka bezayo angazi ngibabona abantu abangayo nomhlangano ngokuthi usuphuma sebephuma abantu sebegoduka abaphuma ngesonto babona itraffic babecabanga ukuthi ke abantu bakuphuma bona mhlawumbe kuzophela ngabo 12 kodwa nangakusasa ngomsombuluko kwakusenjalo kusavaleke kanjalo imigwaqo yonke kungangeneki kungaphumeki nje nasekuhleni inkonzo akuyona yami ngicela ukuthi ngehlele ngenzansi inkosi kusene kuzwile Enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Manazaretha amahla ingcwele sesifike emaphethelweni okuvala inkonzo yasekuseni. Nasemini isikhathi sisekhona nangona ke siyothandweni. Kodwa inyanga yonke le kaAugust inyanga yokubabaza omdala weinsuku njengoba kade siphuma kuJuly. Amen. Abangalithola ngethuba abangakhathazeki basazolithola nangeviki elizayo nangalela iviki nangalela nanjalo njalo.
Kodwa ke eManazaretha okukhulu kakhulu engicela ukwenza kunabantu la akade beyobhabhadisa isondele nje Inhlalisuthi benye izongifundela nayo incwadi ngoba kubalekile ukuthi sibahlangabeze. Yaye ukuthi mangabe ubhabhadisa bese kuthiwa umthetho uthola ethempelini. Ngenzela ke bangcwele singatholi icala kuguqa abadele. Sebenikiwe ukuthi umthetho bawuthola ethempelini bese thina bese siyahlala singawufundi. Ngicela nje ukuthi ungifundele encwadini. Incwadi leka 14 yomthetho wakuleli bandla. Ehlangabeza umuntu osuke eyobhabhadisa. Lo seyinikela ngokuphelele. Ukuthi kupha kufuneka kwenza. Ngeke ke sikufunde konke. Okunye ukuthola ku23, okunye ukuthola ku14, okunye ukuthola ku25. Mayibonge kuwe. Ngizocela nje u1, 2 and 3 ungifundele yena Nkosi. Inhlalisuthi. Yakwamgenge. Uqale lapha phezulu 1, 2 and 3. Sihlangabeza njalo bangcwele akade beyobhabhadisa. Beyongena emanzini ngoba lapha sikho kubhabhadisa abantu abangama1000 inkumbula zabantu kuze kushona ilanga kube sebusuku belanda ngamabhasi ngamatruck bebuyiselwe ebuhleni beyothola isibusiso ngaphakathi. Asikho isikhathi somthetho. Kuthiwa ke mawusubhabhadisile umthetho ukhona ethempelini. Yezaba. Ukhetha inkosi. Okokuqala nje ungakayifaki nje ingube emhlophe. Mawufuna ukusihlanganisa nebandla lamaNazaretha ukhetha inkosi. Uthenge uMnazaretha. Ngifuna amaNazaretha izwe kahle lento. Awuthenga uMnazaretha ungayikhethanga inkosi. Kumele mawusubona futhi awufostwa umuntu kulento yala ekhaya. Kuba kuwe ngaphakathi. Ushembe kwakhuluma lapha amaNazaretha kuvala umhlangano. Qale kwakhuluma umfundisi uGcwensa wathi la ngisho uhambile awubonakala ukuthi awukho. Ngendlela abantu abaningi ngakhona. Lokho kucace kahle kamhlophe ukuthi uShembe aka recruit abantu. Abantu abarecruitayo ama-politician ngoba suke benzela ukuthi bavotelwe abantu abaningi. La uShembe uhlanga ushumayeza abantu ukuthi baye ezulwini. Thina umsebenzi wethu njengoba kadesho ugoba. Umsebenzi wethu ukuthi sibahlangabeze sibabonise indlela. Yilokhu ke ngikuguqele manje. Ukhetha inkosi bese uthenga uMnazaretha. Uthathe itikiti. Uvume izolo. Ubhajadiswa. Khona ubaba la kade sinaye waseSomerset kade sinaye lapha no baba uMpingi. Ufike ngenawo uMnazaretha. Umthetho kwakuleli bandla ungena emanzini uMnazaretha ungenawo. Kuye kwanyanzeleka ukuthi abhekele uMnazaretha special ngoba uShembe usekhulumile kuye enhlizweni ukuthi ufuna ukuyongena emanzini. Thina ke amaNazaretha umsebenzi wethu ukuthi sihluphekele ukuthi lo baba angene emanzini ngokusemthethweni. Yebo. Uvula amasango umuzi wasekuphakameni. Asilindele ukuthi kube khona eNazaretha esekudala lela ekhaya. Lisukuma lihlala lishumayeza ngoShembe kanti amasango akaze lwavula. Ngalihlazo elibi kabi lelo. Angikhulumi namaNazaretha la amadala, ngikhuluma namaNazaretha abuye emanzini asanda kuyobhabhadisa. Yiyo la ngikhuluma nawo namhlanje. Yezaba. INdabenkulu. Nansoke indaba la ikhona. Ilento kuthiwa la ekhaya awumforce umuntu ukuthi angene kuleli bandla. Kodwa kufanele kube uthando olusuka kuye ngaphakathi olupheleleyo. Olusuka kuShembe.
ngoba ikhona indaba ezofika ikulokhe uma urecruitwe umuntu. AmaNazaretha angaba-recruit abantu, AmaNazaretha abahlangabeza abantu. Kukhona abantu la uShembe abamazi okudlula thina ngemanga azenzayo kodwa bawona AmaNazaretha. Yingakho-ke kufanele singaba-recruit kodwa sibahlangabeza abantu. Singasho ukuthi hayi za wena mawufika lapho uzofika uthenga imoto, uzothola imoto, uzowina ilotho, uzothini. uShembe akayona inyanga. uShembe akathembisi umuntu into ethile. Ukurecruiter lokho engikhuluma ngakho. Mangabe umuntu once wamthembisa ukuthi uzothola lokhu nalokhu nalokhu, hayi. Umuntu umshumayeze ekuhluphekeni nasekusweleni nasekudingeni kwakhe ukuthi mhlambe kawuze. Uma ufika lapha uShembe uzokusiza kuloko kuhlupheka kwakho. Musa ukusho ukuthi yiza uShembe uzofika kunika uMercedes. Usuya recruiter ke lapho ngoba manje asawutholi lo muntu uMercedes. Akazokuligcina iSabatha ngoba vele ubungambizelanga ukuthi umhlangabeze ukuthi umnike imithetho yala ekhaya eqotho ukuthi mawule iNazaretha ikuphi nakuphi ofanele ukwenziwe. Akugaywa amali, akwenziwa lutho kodwa uShembe usuke ezophilisa umphefumulo womuntu. Kuya ngayeke umuntu ngamunye ngamunye. Ungafika nanga umama eyifikela njengakafaki nengubo emhlophe avela iwini lotho. Angisho ukuthi la ekhaya kuwini lotho. Kodwa kuya ngokuthi uShembe nabantu bakini bakubusise kanjani. Kunakwenzeka ukuthi wena ungatholi lutho kodwa izingane zakho zibe successful ifunde zonke. Ngoba yini uShembe akubusisa indlela uShembe akubusisa ngayo. Ngenzela ukuthi abantu bangangeni bedlubulundela. Uma ngabe umuntu esehlulwa yiSabatha, mangabe lengilozi aphume naye emanzini seyimshintshela seyimlimaza, bese kube sangathi lokhu ngangena kwaShembe into zama ilunga kanti awulandelanga na umthetho. Landela umthetho, akutatazelwa, akuncanywa la ekhaya, kuhanjwa nje ngendlela lento okuthiwa kuleli ibandla kujahwa. Ungajaha, hamba nje kahle ngomthetho. uShembe mayisekukhumbulile uyongena. Kunabantu abazalwa bengamaNazaretha. Kungabantu ababuthola ubuNazaretha sebekhulile. Kunabantu ababuthola amaNazaretha sebengamakhehla sebeyizalukwazi. Indlela uNkulunkulu asoka kwabele ngayo. Hayi ukuthi ngoba ngampela wena unezono eziningi. Yingakho uShembe umbone esemdala yikho lona. Indlela umndeni wakini othe mawuhlala phansi ongasekho wabona ukuthi nangu umuntu ongafika ahlangule kulezi izingxaki ezikuzo. Ilento kuthiwa qala uvula amasango. Ungafiki uenjoy ingubo emhlophe, uenjoy imgido uthini. La ubizelwe khona ukuthi ungene lapha eoffice. Uthi uzohlawulela abantu bakini amacala. Uzokwenza lokhu, uzokwenza lokhu. Ayezwa amaNazaretha asanda kubuya emanzini. Kubeka ba. Umzimba wakho ntambama ngolesihlanu. Hlamba umzimba wakho ntambama late ngolesihlanu. Cisha umlilo ukushona kwelanga. iSabatha mangikubeke lokhu kube clear. iSabatha amaNazaretha ngene ukushona kwelanga. Amen. Akusho mina kusho nansi incwadi. Udle udla okubandayo ngosuku lweSabatha. Upheka ngolesihlanu. Ukubeke kahle ukudla kwakho ukuvale njengoba angithi angazi ukuthi abantu babhidwa yini. Uma ngabe uye emsebenzini upheka nini ekseni ngo5 mawe emsebenzini nakho upheka ngayizolo upheke last night waphaka isikhaftini wahamba naso emsebenzini ngo12 udle lunch. Intoni umehluko owenzakalayo neSabatha? Yeka bonke abantu labagcwele ezweni abakhuluma into abangazazi ngobuNazaretha. Hayi lela bandla kuthiwa kudliwa Saturday ayikho lona. Uma siphuma la sivula ikhaftini zethu siyadla. Ilunch yethu leyo okanye ibreakfast yethu esoyidla ngoba besipheke last night. Besipheke izolo before kushona ilanga. Ayikho umehluko. Ungabhidwa abantu bedlala ngamagama ugcine nawe usuthi hayi kulela bandla izongibulala indlala. Hayi. Pheka ilanga before lishone
bese uyalokhuza bese uyakubeka ukudla kwakho uyokuthola futhi kungenampethu kungabolile ukudle ngosuku lweSabatha. Amen. Njengoba usuku wenza mawuye emsebenzini upheke ngecawe ebusuku uyazi ukuthi ngomvulo emini uzodla lunch yakho. Qhubeka baba. Uze ubasa umlilo ukushona kwelanga Saturday ngeSabatha ilanga selishonile uyawubasa umlilo kodwa engifuna ukuwonisha kukho kulezi incwadi zomthetho wakuleli bani ukudla ukuphekela iSabatha nawe mNazaretha ungakufudumezi udle kunjalo ngoba ukuphekela iSabatha ukudla kweSabatha akudibani nomlilo njengoba nawe makuliSabatha ungadibani nomlilo. Kube hlukana notshwala noma kuyifewele emsebenzini mawusuli iNazaretha nje hlukana newayini. I5 cousins ungicamela mgenga make ngihlale kule ndawo Wasungibhala kangaka Inhlalisuthi musuku ngiblock maNazaretha lama fewela agcwelela asikhipha kuShembe uyahamba emsebenzini uthola i-higher position hlukana nefewela ingenziwa ifeweli kodwa musuku uyifihla ukuthi mina ngidle yakho mina angiseli utshwala ngoba nakho ufuna uku-impress angithi uyimanager uyisupervise emsebenzini ufuna uku-impress istaff ke ngoku hlukana naloo nto le Nazaretha hlukana ne5 cousins newhisky kubeka ke mgenge sengiyakunika ke manje kubeka nakho ke hlukana nensangu hlukana necuba hlukana nje nayo yonke into mawuli Nazaretha ngoba uShembe uNkulunkulu ofaka abantu ezulwini icuba awuzalelwanga endaweni yecuba awuzalelwanga ebanki awuzalelwanga kuphi ngisho icuba ungathini ulibhema uzulibhemisisa le Nazaretha okusalayo ulishiya kodwa bese ubhekana necala lokuthi ubulibhema icuba ubuchaya icuba ubusela utshwala uthi kuShembe kaManazaretha angabuseli utshwala kuthi aManazaretha singachebi khuluma njalo ngomuntu osebhabhadisile kuleli bandla ungachebi ikhanda nesilevu lapha emotweni yami nakho yabona isunvisor lengapha ule front ule golf emhlophe incwadi lezi engayisizwa ngokuthelezi insizwa kaButhelezi ngomvulo ngizisa kumluku umphathi wami mphathi ngele Nazaretha angiyichebi intshebe angisichebi izinwele ngoba constitution yale khanda ayikho against ireligion yomuntu masibeke kahle lento sengalokhu singena phansi kwamatshe bakhona abantu abanyanzeliswa imisebenzi ethile ufumanise ukuthi mhlambe kuthiwa akachebe ngenkana akenza ukuthi kodwa bakhona abantu ufumanise uthothula iNazaretha ayikho nento emnyanzelayo ukuthi makachebe kuzobhaliwe kule ncwadi ukuthi inwele masibe clean emsebenzini ube clean ungabi madlodlombiya zibe nemnoyi inwele ule Nazaretha cha hlamba nje ube muhle uye emsebenzini uye la uyakhona ngoba indaba yakho usuke usuyibekile ukuthi uyakhona singehlula aManazaretha ama-Muslim indaba yawo noNkulunkulu abayimele futhi bayinyanzelisa ukuthi mayenze yithi la besenza ukuthi uShembe thuku esesingaphakathi bese siblame abantu abangayifanga ngube emhlophe kanti babona imikhuba eyenzakalayo yiza Yilezi insuku zesifundo
ugcina ke insuku zesifungo yabona muyoba senibhabhadisile funeke nithenge ibhuku lika 23 u23 uyawuhamba u14 uyawuhamba u25 uyawuhamba awusho mgenge inqinela incwadi 23 Inhlalisuthi, ya 14 Indabenkulu, ya 25 Makhosazana. lisenethi Unikelele uvule uvala. uvule uvala ungafana namanazareta lawo semadala ayitshela ukuthi mina ngino 4 years ngino 5 years hayi ngizowuvula namhlanje u14 angizokuwuvala hayi u23 ngizowuvala ngizokuwuvula ithi incwadi uvula uvala ngabalandeli lababanye wena hlala emthethweni uthi umthetho uvula u23 uvala uvula u14 uvala uvula u25 uvala akekho akwaShembe sonke siyafika sizofuna inkolo yobuNazaretha ungamameli omunye umuntu athi hayi mawukuthi kanjani njani uyawuvala phela uvula uyawuvala ungawuvuli mawukuthi kwathini hayi ungahlala ungawunikeleli angeke ngikwazi ukuthatha imali erank ka23 etaxi rank baningi bengifonela mhlawumbe ke bekuwukuthi ke ngoba nami ngisayifikela ke kulento yobushumayeli hayi baba ngicela uze endlini yami uzothatha imali ka23 angiyena ufidelity angizukutransport umnikelo womuntu umnikelo yilo ofune ukunikele ngesifungo ozokhanyisela wena angiyena uSBV ngizothatha umnikelo le endlini yakho wena ungeze sifungweni kufana nabantu abanikela ngoDisemba banikela idouble banikela uJanuary noDisemba bese ethi umuntu angizukuya ku23 kaJanuary ivela phi lonto uShembe akafuna umnikelo wakho ufuna umphefumulo wakho athi umuntu hayi ngunikelela uJune noJuly angizukuya ku23 kaJuly kodwa uhleli la eKapa awukho emhlanganweni yiye sifungweni ngoba uShembe ufuna umphefumulo wakho umnikelo uthi uShembe ukukhanyisela wena neinsuku zokugcina ya Ushene imvunulo iselele. Inkosi kubusise baba ke siyeke emvunulo sabuye siqhubeke bekuyilawa amazwi maNazaretha ebengiwacela ukuthi uNkulunkulu siwawise phezu kwabantwana bakhe abayobhabhadisa babuya begeziwe uShembe ebasusile konke okade kubembethe okungalungile namhlanje bangamaNazaretha ngicela ukuthi nathi maNazaretha sibemukele amen mayibuza into kuwe umsukhuluma into ongayazi muyeke uthi makeze abuze kwabanye nama ngazi ngombuzela kwabaphambili musuku kumisleader uyabona nje umzekelo ngizoyigada kakhulu leyo nto labantu bonke kade bobhabhadisa ake nibanike nithuba amaNazaretha abafunda umthetho la ekhaya uhlala 7 years ufunda umthetho uyinkosazane uyinhlalisuthi ungathi umuntu esehleli 4 years sesibona nangu usephuma edlweni hayi la ekhaya inhlalisuthi ifunda umthetho yenze zonke izimiso uShembe athi mazenziwe awukaqedi no 7 years hayibo sekuwena osiphakela inkonzo ethempelini kwenze njani jaheni kangaka akezenzike njalo lo muntu wenziwa amaNazaretha uzothi ngoba nakho umuntu ebekile intshebe kwangathi hayi iyamfanela bese kubonakala ukuthi angamemeza abize niyamlahlekisa uhlala 7 years la ekhaya ufunda umthetho wala ekhaya mayibuza kuwe ungazi muyeke usho ukuthi hayi sokubuzela kwabanye obaba okanye sizozama ukuyifound out ukuthi lonto oyibuza ihamba kanjani makanjani kodwa nje maNazaretha u7 years umuntu la ekhaya efunda umthetho hayi bese nimmemezisa inkonzo bese nimfundisa imithandazo nimmemezisa o23
nimemezi so 14 nenza nje konke nje emkhokheli sesibona umama umbhekisisa enkosini lo muntu ufike ena 3 years uyothi mayisenijikela esefuna ukunilawula ethempelini bese nithi wenzani manje fika ngani ukurecruitwe yini nje ukuthi makenze noma yini ayifunayo ngoba animbeke endleleni umuntu abantu asibabeke endleleni maNazaretha umthetho wala ekhaya kube umthetho wala ekhaya umkhokheli besinaye le phezulu sambise izinsizi namagulu Shembe ufika wavula inkonzo yabakhokheli nabashumayeli wayigcinenisa uShembe into yokuthi umthetho ethempelini akubo umthetho akubuye lo yamthetho akudala obuNazaretha amaNazaretha aqondiswa ngomthetho ngoba uze wathi baningi abantu abezayo labo bantu mase befikile bafike bangene pheko umthetho bangafika abantu bazenzele noma yini bese kungabo wathi ngathi manje iNazaretha ubuNazaretha buyisonto kanti ubuNazaretha buyinkolo inkolo ke into okhonza kuyo ngisho ungasekho kulelizwe sewuhambile emhlabeni inkolo leyo maNazaretha sengizovala umsebenzi kaNkuluNkulu la emakhosazaneni ngiyacela nakumkhokheli ukuthi kulonyaka ozayo ngicela wonke umuntu onenkosazane kuleli thempeli make kuhlanganweni mangcwele sibe nothando lezi ingane zihambe ziyokwenza umgubho wazo kaJulayi nanoma ikhona eminye imigubho yazo ngoSeptember kodwa lo kaJulayi maNazaretha ngibona ukuthi ubaleke kakhulu zizobuya lezi ingane zikuphilela ubukhosazane baso umthetho uqinile intombi lapha kuleli bandla ihlolwa ukuthi inkosazane iyentanda ihlolwa ukuthi inkosazane iyebhentshini ihlolwa ukuthi seyintombi yini iyosina eparadise khona seyilotsholwe yagqitshwa ngenzela ukuthi kusasa ningakhali inyembezi lezi ngane maseyilotsholwa bese uthi mina ngisayi kuleli bandla abantu bakuleli bandla banejealousy ngoba ingane yami ibisilotsholwa bathi ayiyona intombi ingane yithuza nayo ethempelini yazi ukuthi iyinkosazane yini ifanele leya position ukuthi ihlale emakhosazaneni kuzofika ubaba la kufanele ithinta umsebenzi oseduze kababa mazaziwe inkosazane inganyamalala u3 months kube mnandi nje komama ukuthi ingane ingene ethempelini singayazi ukuthi ngempela ibibanjwe yini la ibikho ngoba ngisho neNazaretha nje lo umama ngisho nele Inhlalisuthi uma like lahlala u3 months inkinga leyo sefanele lo muntu lo abusise kahle ukuthi ube kuphi engaziwa umshumayeli wethempeli ngiyacela maNazaretha lezangana kube zingane zini ngoba la ekhaya kushada izingane ezisencane ziyakhethwa zishade ezisencane manje ke ziyayinid guidance ngoba okonakalayo enkosazaneni ngisho seyishadile ubuya kuzobhounce kumama wayo bese inhliziyo ibabhlungu bese ethi angisaye eSabatheni ngoba kuukuthi nokuthi kodwa kukho konke lokho maNazaretha ukuphila kwamakhosazana ukuphila kwethempeli amen inkosi kuseni kuzwini inkosi kusukuphama kwabangcwele ngicela